nyokun Abu Kutakrung ku cukup terbata-bata berhaba je nak. Perle tapu dep Islam kena Abu Kutakrung. Ya beut menyo semua beut. Berangkaban modal je semua beut. Semua beut rayu semua beut mu'alibah je kata semua beut. Nyo pelek Islam tak maju. Yang kena Abu Kutakrung. Nyo pelek Islamnya maju. Perlu syariat Islam berhijrah segala macam niat beut dan semua beut kena beut. Berapa lembut aku. Nasihat ulama dengar kan Abu Kutakrung. Long mampu lah tu alibah, semua alibah. Bahkan menyo urang kat tinggal pesantren, menyo kun Nabi Mudi bila drone lu ni abut tan semua beut. Lagi ni kianat burai ni mampu tu mu yang mampu dah kira-kira hana mampu baik sesat gop mampu semua arah mampu semua jauh hana mampu manduanya semua liba nyan kana apa helong nyo kena buluangen mekat kita peng bantu orang buat ngan buatnya putar-putar dah bahkan karena buat paling mulia alam dunia cuma buat dan jak beut karena dengan atanyan tu gedanya je tak semayang je tak puasa je berang kepu nyotan tak buat gimana kerja